Narode moj, zvali me ovi Kanađani da im popravim nešto sitno u ovoj vili od $45 miliona. Ulazim ja, nosim unimer, a kuća me pozdravlja na francuskom. Kažem ja njoj, slušaj ti dvorče, ja sam master elektricijan, nemoj da ti ja nađem nulu pa da prosvijetliš ko moj BM7 na rezervi. Gledajte ovu kuhinju, tražim utičnicu da uključim aparat za tursku kafu, a frižider mi namiguje i pita me za atest. Idem u garderobu, rekao ovdje sigurno probija faza, kad tamo cipela više nego što moji dušmani imaju neplaćenih računa za struju. A kupatilo, pa tamo je kada tolika da u njoj mogu uzemljiti cijeli Toronto i još da mi ostane mjesta za mehu i gajbu piva. Crknite dušmani, dok vi brojite moje provale, ja u ovoj vili tražim razvodni ormar, kao da tražim poštenog političara na Balkanu. Idemo. Šta ste se stisli za taj like, kao ja kad trebam da pustim napon u razvodni ormar od $45 miliona, a nisam siguran gdje je meho spojio nulu. Udrite to dugme kao da vam je besplatna struja, nećete dobiti kratki spoj od jednog klika. Ako skupimo 1000 lajkova na ovom videu, obećavam vam nevjerovatnu stvar. Iznajmit ću ovu vilu na jedan dan i unutra organizovati pečenje janjeta na električni ražanj koji ću sam spojiti direktno na glavni osigurač ove palate. Da vidimo hoće li francuska instalacija izdržati balkanski napon ili će cijeli komšiluk u Torontu ostati u mraku. Šerujte ovaj video svim svojim prijateljima, rođacima i onim dušmanima što još uvijek misle da je master elektricijan samo legenda, neka vide kako se živi i radi pod visokim naponom.